junga ka sadin. Pagkadang sadin, hoy nilayo mo ta kiniwi par ki MLA, ki MDC. Tre nga i kumba ka konsusi ro ko way. Kadang ne haju. Dengan sengawan ong mga daun kam mga ban mi kamat. Kamot ba nga ong bakumta ba kamiler kita giway kinumi kamat ibala don man ta. Kamot ba nga i ka position ba di ka status yung ngani ka konsusi kadang le. Dang haju bangi dang don kam ban ya tres kamat. Ngaku muhimmen yung party. Ngila duno ya gani ka seat hakini ki election pula dan. MLA but MDC. Tinga ku muhimmen yung party ni kum presiden nga perhat. Ay ka daw pala ni Shemba. Kawai ni ki daw ka long ba? Ni don hapring gaji ya paj para mangi. Laha ka MLA election. Laha ka MDC election. Ti hakani ki bnai bahani ki snem pula dan baro. Ngala kapelut kendiat kapor. Ini kendu ya barok ki prano yalam jong ka parti ha ko noslay konsusi tingala ban penwan duri ki bandon ha ka jige teli ha ka jige trelang muta te menta shwa bandai chik election snem shakma ngalayo ru ban ya kren bat ki nong yalam jong ka parti ki nong kit kam jong ka parti ba menta ha bangile teli kumta na kaliang ka parti mu presiden ru presiden jong ka parti ru na smudai Pada pensuwi kan heka parti blok away, bayi ya kan orang konsumsi menta, ni shani ateli haganeka konsumsi, kan heka area unit ke bayi orang main heka parti isu SPDP, juga orang bakin ya sayu kandidat, jongka MLA election dah kapa, kini susu jemput para makinang tu, kabut berkamdai ke bamangi kumka central body ingin jit yo nomi mat ini yo kandidat, mo, dah kamon jongi ini dah kejingdai jongi, rengi ai kalat ningkong Darlong kabala ay makikin, sim karay maki, uno bakimon, manginang tengi, yahun lang, bat ngin ya trace tom lang, ang penjob yung token hito ba makikin say. Ika keting manu, way ya katangin pelapat ong tengi siya niya mitahata, konsusi bakin say yung kanidito. Bat ngina kentu iti bakin lek kampo. Abang ngapay pat siya karambra sa isita. Ngawang pimen ne ba habis pai ba ki kam asu yang ka jingjok mo tengaru nganang mut ba maki kim don kam su ya ka jing tre jonga la ne ka jing sikri jonga le ka jelam ka jonga tende ki ai ka ba ai sim yang ha ka ne ka kenti pat begitu ki briu ki bala ja nangi sipor ni ki don ki bala pait no na ka parti ka jongi nga sa rem ka ni election ki daw ba ki la ba ni isay na ka leng kiru bang yami arngut nang parti tenor bi don ki teli bat ngayo snow bat ngay semru ya kasuri yung bun ki paiba yung bali pangniang kampadai ya pi bala rem maknaru tapi no jendak no ya kamban sikri yu paiba jadi ban yalam yu paiba ong ngin don biang kemensim jong gaji pelang lang ini kejing ya wan ban ai kejing kesan biang om dai jang parti ngaton ki we pat karang ba bangin si ui hakini ki bnai ban wan baki don bakum kita ki riurang ba dong ngidang don kam Ngidang don kam ya kajing yalam bagi jiplay jong tubu wi yalam jong ni ka dong ka thas kham tam ban long ki ong nga ba la long ku men rang ba la nga pare kuni ya kare kursi mang la dei bele bot emisi basdang ya na ru bayo ya ka ram rai yang kursi bale se ka dei ka bakila ui ya ka jiplay jong menchwa bagi jiplay ka ba menta hem da pen rami no le se kitip kam ham ki ke umnungan ong mangabang khamla yani khamla mo mentang ila don arngut MLA jong kusina du bangiyo MLA nagaram rajar ngam arngut MDC ru atom dengan ngai skem bagi pai ba yala kan tip kham ham maki pat mo la ka jispi jonga kalong ko bakumno ka jispi jong sitting MLA ta ko bakumno mentang i ya kene kini ya tai bat kia friend bat kia perkhat aliang pai ba ki babu ni ki ong ba ya sikmat inang don kam ya ka jispi ki jong pi ngai ba kata gri sur ko ba maki ki don kam Om dai menganggap kuat dengan persangka yang simik sujoki ngasa tang yele election. Bala dengan job ngan sim gini klik banyakun nakam ta kayin sadin. Bala dengan rem mentarung haban yele namar ngasuki rame la kadong. Ngasuki rame la kadong kadong tan. Dina kata ka daong la rai scam la ba. Ka syong ho pai ba. Mereka jingkir ram, ka jingkir klik, ka jing angnut kum utau kun sama jong kadong kurang samlarang ba kadong ngadon kambang bis kemat ban pen i kita ba bago ngahang ni ngayen pan yele election bangat kiram yala kadong kan jong
Badi kari bagi saya betul kumno ilam ko parti. Kren syakmat, kumbang ala kren syakmat. Kadau jong gajing rem jong ihaka MLA bad NDC. Kare nak daw ni pai. Ya kata ko ngatip syai bagi pai bagi tip ya ka mandate ane ya ka position jong ka parti SPP. Lada teli. Habang ya teli. Demata ngasukman meni FP. Badong ba ka parti SPP menta ngidon hak jiti lang ka way melon. Misal ngidon ke grup A, ke grup B, ke grup C ngam kam ban kedong mo. Demata tang ka way gayeng. Tang ka way ka. Nansim. Ban say no ilam ngani kanit bat maru. Ngai ki ban say tang yuway. Bat kiri gilong syagrar ba habang liya sukumta unu uba khambun na kaliang ka sur jong ka musulsi in say in long tang ka way. Kakti tang ka way ka mansim, tang ka way ka sur nginteli ngintistom man wan rabiang ya kanam ka brom ka parti umbo mai hoping ula long dingba lu kata ka parti SPDP ya kare ka mansim ta kwa biang ban yui kata kare ka jing snow ba ka jing klen jong ki pun ba kinong play kinong kitam ba kinong kasan ka parti pada perang lang parti ko kan ka susi